mimi corona ke sopen chedanang jipulote he marodo joinang jipusi CM Sonowal Kaningji. Dead pi lockdown ni crazy ke playing arni anta diphu rongsopi kangkir club avelang. Bangalore along kachongda dun harbamon taro kiso kelong logajok kisung ke pho. Kardom pini prime tama berta long pen elisa min juli bepi nonarjik tha bertang ton pen. Corona ke so asam alongta kangdang bo mapor ho jangmi po ni 5 player ni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal dongkamu kamalong nangison. Non malom anutin angho alongta keklang alam theke isibet lake corona virus hendo. Bangso ke so aborla po ansi kangdang pirthe adang pi along amatsi pakruha kanlo. Suri arara phan afran karmud lapen lak sose arara phan kisuki unbo ma joini sarkar hin penta lockdown lapen munit hijan angbong ajak kachibia hukum tami pinang seranlo. Asam alongta bangso ke so abor kangdang bom apora hut jangmi po ni phai pli arni adawa pora hut Chief Minister Sarbananda Sonowal Dima Hasao District along Humridam therapy Puthot West Karbi Anglong District Dongkamukam alongta Humridam. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, MP Horen Singbe, HAD Minister Sum Ronghang, Lapen EM Asian Parta, District Administration Atum Kachetu Dun Bangso Kahumre Asayhut, Chief Minister Sarbananda Sonowal Kaningja Tenke. Kaphere meme Corona ke sopen chepajok nangji mate, cheda nangji pulote hem ke dojoy penhenlo. Labangso ke sopen kachepajok thekja phan sarkar hin pen ason aron ki hot bondolo lasi hal hai aron rada tumta kroidunsi sarkar along cherabdun nang poposi Chief Minister Sarbananda Sonowal pen ninje pon. Corona virusor সংক্ৰমণৰ পৰা দেশবাসীক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে 21 দিনীয়া লকডাউন কাৰ্যসূচী প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে নিজকে আবদ্ধ কৰি ৰাখি শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিষ্কাৰকৈ এই কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ নিমিত্তে আহ্বান জনাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি জনগণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানক শ্ৰদ্ধাৰে সঁহাৰি জনায় নিষ্ঠাৰে এই কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি অসমৰ বুকুটো বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত থকা 33খন জিলাৰ 3 কোটি 30 লক্ষ লোকে এই কাৰ্যসূচী দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে পালন কৰিছোঁ। মই অসমৰ ৰাইজে এইকেইটা দিনত যিমানখিনি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে তাৰ বাবে তেখেতসকলক মই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস 14 তাৰিখলৈকে এই কাৰ্যসূচী অসমৰ জনগণে নিষ্ঠাৰে সামাজিক দূৰত্ব অটুট ৰাখি পালন কৰিব আৰু ইয়াক সফল কৰি তুলিব। এই কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ মাজতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেশবাসীক এটা বিশেষ আহ্বান জনাইছে যে অহা কালিলৈ অৰ্থাৎ 5 এপ্ৰিল তাৰিখ নিশা 9 বজাত প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদতে বিশেষকৈ ঘৰৰ দুৱাৰ দলিত বা বাৰান্দাত তেখেতসকলে এগুচিকৈ চাকি টৰ্চ লাইট মমবাতি আৰু মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইটৰ যোগেদি তেখেতসকলক পোহৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লক্ষ্য হ'ব করোনা ভাইরাসে মানব সমাজের মাজত
যি অন্ধকাৰ সদৃশ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে এই অন্ধকাৰৰ পৰা জনগণক পোহৰলৈ আগুৱাই নিয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস 9 মিনিট জোৰা এই কাৰ্যসূচী অসমৰ জনগণে অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে শ্ৰদ্ধাৰে পালন কৰিব আৰু আমি অসমৰ জনগণক কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়তাৰে মনোবল অটুট ৰাখি মানসিক শক্তি অটুট ৰাখি যুঁজ দিয়াৰ নিমিত্তে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত যদিওবা কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তথাপিও আমাৰ ভয় কৰিব লগা কথা নাই কাৰণ আমি সকলোৱে যদি সামাজিক দূৰত্ব যদি পৰিষ্কাৰকৈ থাকি শৃংখলাবদ্ধভাৱে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ থাকি যদি পালন কৰোঁ বজাই ৰাখোঁ তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এই ৰোগৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম Halapu Karbi Anglong Autonomous Council CAM Tuliram Ronghang Kaning Jatengke Coronavirus Akisopen Men Hemkache Bang Tong Tek Tek Karbi Anglong Pen Angtan Kachongda Donatum Lapen Lokachali Pen Kedua Tumaphan Tong Sekot Dorde Popia Hut Kerap Kepajir Tekja Phanpura Non An Bang Suri Pliso Se Abang Pubang Pia Tumaphan CAM Relief Fund Pen Laktrok Sir Kep Atangka Kerap Pajir Ponduposi CAM Tuliram Ronghang Pen Ningji প্রায় 90 লাখ টাকা আমি 4000 কৈ অধিক ব্যক্তিও আমি অলরেডি এতিয়া চেক কাটা হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ আমি দিয়া হৈ গ'ল লগতে যিবিলাকৰ ওচৰত পৰ্যায়ৰ কাম কৰিছে লেবাৰ ষ্টেট নাগালেণ্ড হিমা এইবিলাক কাম কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি কাৰ্গিল অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমি সহায় কৰিছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে অহাকালি 9টা বজাত অহাকালি আবেলি 9টা বজাত 9 মিনিটৰ কাৰণে লাইট অফ কৰি পেলাই চাকি জ্বলাই বা মম জ্বলাই বা কেণ্ডেল হ'লে হ'ব বা যিকোনো এটা জ্বলাই পেলাই কিন্তু কাৰেণ্ট নহয় এইটো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যাতে কাৰ্বি আংলং লগতে অসম লগতে ভাৰত যাতে সেই করোনা ভাইরাসৰ পৰা যাতে মুক্ত পায় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে তপস্যা কৰিব লাগে সেই নৰেন্দ্ৰ মোদী যেটো ইপিল কৰিছে যেটো অনুৰোধ কৰিছে এইটো আমি যিমানখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দা সোশ্যাল অৰ্গানাইজেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গানাইজেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিভিল অৰ্গানাইজেশ্যন আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়া সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে নৰেন্দ্ৰ মোদী যেটো ৰিকুৱেষ্ট অনুৰোধ কৰাটো যাতে মানে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল হৈ সকলো ৰাইজক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ News Desk Report Karbi Anglong Live Voring amar sai kido tum an bihu aparman ningkang sam anong ipu mathara nangdung kedo kelak arara tumaphan akera pipa jiro dona sonte mesenji pusi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kachunungri padopon Corona kiso penajok ni inkora Asia Parman India Prime Minister Narendra Modi det pi kangkir hukum kipidet penajok school college lapen department asahe mantha inkudon klaklo Bangso putak Assam Sorkar hinpen therapeutic law Parman chokomara tumaphan abainong ingthanjima mate ingthanthe kachengwai padolo Chingwai chingsai det penaphi kedoan Sorkara chokomara tumaphanta therapeutic law Parman kechoklim abainong pipon puposi cheparai ponlo Lasi bangso kangkir penajok kecho mowe kiduk kelak arara tumaphan bihu aporahut ningkang samanong ipu matharin tira tebok terai kedo kiduk kelak parpik akijum nai don pho atumaphan akera pipona sonte mesenji pusi pini Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen Assam angkang along kedoan Sorkar avoreng keklem abang pubang phia tumaphan kachuningri padopon News Report Karbi Anglong Live COVID-19 nakisopen kachapat jog jia phan det piadang kangkir pini an nikre si pleng tanglo bonta diphurong su pialong ahok pet lockdown thek ponlong lelang
lasa malong rialong coronavirus akiso piniarni anke bang gora phoan nangle tanglo la pele jong si langdam pulote karbi anglong adon rian nangle edlo pule matharam sita henonelo bangso ke sopen kachepa jog jia phan kaprek along rialong hempen kechon haya banga besi rong sopi along ingsam demsi thekpon longlo lason se karbi anglong arlo setami rong so rong bot malom corona vura phan kaphere pen tobar malom anta karangkha asai si thekpon longlo bonta dipu rong sopi alongke kedamtang nikep ang bongta ingkir thip ra cheleng lipin pu non anta ke theklong abelang dipu rong sopi arlo along keton kelang ahin setami chepaduk ponlo seta ko ansi radaphan kipudun polapen kelang dun po raikom saikhia tumalong kacharap cheto dunji ke radatumta arpudo kedamtang ahut kacherok tok abederlo seta non methang adon ri along an nangkelepen naketon ding apor hot anabangke methang a hemalong kachedo clip abangke akenang so binonglo kali pulote nangli inut hem kachedo joy thek thepen ajok kado kabe akisum nangle rokta hai news desk report Karbi Anglong live COVID-19 ajo kangkir pini an nikre si chokdera phi sarkar pen thangna raptong thek the aprang pini da arling daily atum pen akerap ka chuhang asang don pharop ho kiduk kelak arada tuma phan akerap ki pi corona kiso india det pialong ta aphiong kangdang bom lapen aprang ki nama phai ke bar bom apor hut labang so ki sopen joknang jipu kedo an arada tumta chini rinti se methang arong pang thek the angtan pen ke bang amunit lapen gari motor kapalo jamlong le de japhan akemang pado ponse tovar karang khasai dengponlo corona ki sopen det pi kangkir klaga jok ke ong dongara jasemet ki dukpar pe arada tumke ingti menthu lapen sanghan kabya ki sum chetong nanglo lapusona porahut diphu pen keklang da arling daily abirta alo chabang tepong hanse ahin pen keplang ki phimu chotla pen beha claim bang atum anparta diphu birla along kedo 20th battalion CRPF commandant RD Jeni atuma phan akerap ka chohangdam asang pini dhansiri constituency matipung hawar kedo BPL akart kavera pen voreng kave kiduk ke lakpar pik don pharo pho arada tuma phan edon along sanglin pho akerap kipi pado Sangkirana sai chengche aprang da arling daily achabang tepong hanse pen coronavirus akiso pen kachapong rai thekjia phutha klardak pen radaphan than pachini ponsi dhansiri VDC chairman Dilip Bepen chelangra petsi sangkirana sai pangcheng ponlo Pini itum Karbi tum same chire nahi la coronavirus abangke non mat ke doctor tum pirthe scientist do anatum borilo seta me dowai ta velang la pensi vaccine pada injection phan la so ke su pamei phan same thang ta long ni la an ke la so ke su phin kapati phan ke adoi we sita me sabon pen le lang ching roi ver pulong de ki so pi bang kak la si sabon pen kai ki same i reacher samver nai la pensi i mahang pen inu inghu la bang ge chiot edet nai nang lin hok le dam same la lang ching roi retik ke un an ke i mek inu inghu la son labang thuke chiot coronavirus akiso awur pen kachepa jok thekje phan lockdown ase kiru kelagara da tuma phan sanghan keron pado bomlo nonapor sominda radang pialong kangdang pluk coronavirus mate covid-19 akiso ke doko gajok ni inkoresia pharman det piadang lockdown kangkir pado ponlo kangkir ke do ajok rong arara tum kechu mowe pen danglop ason akisung tami chetong ponanglo Rara kisung alam mathadam pen det pi kacharia sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council kacharia sarkar alam toya teng pen kecho mowe ahem tuna tuma phan aki joy pen sang han lapen ingki jangthu hei hui keron padupon bomlo lason thak si jangmipo niphai thi arni mohamaya constituency kaparlo tepong rongpi arong pen dokmoka lem salong BPL card ke do an lapen kavya tuma phan aki joy pen sang pen ingti ron ponlo Bangso keron ke baga sai ke deng hut Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron pen Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teronatum Langchari Dunsi alangli tumari deng penamatsi rondunlo COVID-19 aki sola ke pirthe adang pialo amatsi ingdang plublo lasi laso ke sopen kachapa jogji matte kaching rai thekje aphan sarkar pen kapang dakpon asona hukum ke khroidun kenang sot busi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron pen rada tuma phan kachuning ri padopong
News Desk Report, Karbi Anglong Live. Samilang so sor Harbamon Taro alang linon Bangalore along kachang dadbo mahud kiso kelong lokacho CEM tuliram ronghang kirab dunjia phan kachuningri non pirthe kangdang plup kaphere meme corona kiso kangdang boma porahut Bangalore along kachang daduna bangphu Samilang so hawar kangthim rongpi arong amikar boron taro pen kajor derangpi atoma sopo Harbamon Taro alang li kiso kelong lok ajok alang li penang an kisung pen chechak nang bomro Harbamon Taro alang likidam tang surihini ra Krener Cap aning kanpensi Bangalore along Vidya Herbs Pharma Private Limited Chemical Industries along si Chongda Dun Bomlo setami kedam tang therepo niphaing kore pli arni kiso kelong lokajo non alang li kiso pen kisung thek tiklo ahe masoratum chingthum damji pusetami avar sai kavidera jok chingthum damun edetlo lasi aning ke mepen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphansi kerap ki pidunji aphansi Karbi Anglong Live ahin pen ahe masoratum kachuning realam the nangpali keso abang Harbamon Taro nonamat ke Bangalore Ramya Gauda building vadera manchana hali alongsi dobom pusi Karbi Anglong Live asahe malong birta nangpali Pini Prime Tama Birta ke lapon si kang toniklo domi thakmi kurwang thu Choro lo Karbi Anglong Live kelang ber arada tuma phasami nilisami Julie BP lapen ang tum jong si lapuson na thak kenang solapen kichumi sana berta lang jipulo tangte nang liar ilong kedo Karbi Anglong Live channel along subscribe tha choro lo kelang pot